拉新加坡拉平安。虽然我们还不能相见，但是每一天都有神的恩典。神用他的方式爱我们。亲爱的弟兄姐妹，我们用欢喜的心来到上帝面前，请大家预备心，一起默祷。巴德勒多达瓦隆阿斯木古多兹马斯阿里嘎木对。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。Timun a nama zeli a nama si kinatsu toa satalung kelu satanua kenu kunu pasu kezau ayatua aku pakautun salungwa saka satsial a uli sipakatsu。赞美我们的上帝。台湾圣诗第3首，斯奈多兹马斯伊多三比嘎德鲁迪苏阿伽马兹马斯，会众请起立。
我们一起来祷告。Kasih Tuhan nua pujangalan ania kakelingan a jemas Malia su kilivak su tiniyak amen a mata su umak a kisebungan tanusun ania cinalibatan a adau izua sun a na lemakev tanuamen ania sikudan katuania si aibuan nuna sepasalib tanusun ania jemas ulasu sini pasaka tamen kiau ngamen tu izua su talapalabacana babak anak kita tebel-tebelan tanu amen itu ania kina tebel-tebelan a kemasi patagil pata emat subung ania inuli a kiaung pinakatua ngadan na nia malalaing ati Yesu Kristo amen. Sipa tata bela-bela kai noa jemas sika masan tapulu katu dusa a sasupuin ita senai tai tapulu katu shiva ta senayan 起英文我们来诵读上帝的话我来祈弟兄姐妹我们一起应在排完圣诗后面第23到24页。Tengelayakan alabas tua su dulu. Saka kinemnem tua zua dulu a pulaket tua adau. Asu pacacekat ku piniwalong a palalaut. Au maban aku sinika tapu balong tua malaka ku ala. Tamatsawaken tua malaka lu tulu-tulu tanuaken a mapulat. A masaku kini nem-neman tua su dulu. Tapu balungaken tua malaka babulungan a masaku kini sasusuan tua su pacacekat ini kaken nasi mumaban tua nakuya kakudan ayat tua uli pasusu aken tua sukai ini kakena semaneka tua su dulu ayat tua tisuna temulu dulu tanuaken asukai alemaem a paulit ta alemem anan tua alu a tainan pata puvalung aken a masa su dulu manasika suelam akan alabat tua nakuya sikudan a penulat asukai malu sapui asu sipa ula-ula tua ku pakajuanan saka malu telal tua ku kinai ika cawanan Secebu-cebung akan a paralau tua na geminangal lakua inika ku linaulau asu tulu a malaka nakuya cao-cao malu pulingai a uli pasika palak tanuaken lakua kamayan akan a inika napa sulibai tua su pacacekat asu pacacekat maban a uli pada palalaut aku sauzayan saka maban aku pujangalan itu aku balung tala pasusu akan sakamaya tua su tulu a pada baik kaken i maza i kacawan爱主该诺之马斯。
supui tua kai noa cemas, itua tau cikal ni malaku, lusa akayan, kemasi tapulu katu lusa akalan, samata tapulu katu pitu akalan。圣经在马可福音2章10到12节和17节。我要向你们证明，人子在地上有赦罪的权柄。于是他对那瘫痪病人说：“我吩咐你起来，拿起你的褥子回家去吧。”那个人起来，立刻拿起褥子，在大家注视下走出去。大家非常惊奇，颂赞上帝说：“我们从来没有见过这样的事。”耶稣听见了，就说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来的目的不是要招好人，而是要招坏人。” Saka pai pasmalav akan tanumun, tu tiakan a namasan alak noa cao cao. Izua ku picut imaza ikacawan a pasekat tua pasalisalib aya sa a ibui azua sa etu ta malunai a mayatucu. Pai ku su a ibuan kacalu sasu alapi asu inelengan sasu baik a tumak ayain. Pai bingacal azua sa etu sa alapi isa uni azua inelengan sa baik i te ayat tua malaka cao a mapulat. Au manasika samali alavat sa sampalavat tua jemas. Ini anan katen apatsun tua namanya tucu ayaya. Manu lemanta ti Yesu sa tembela. Anatalivak a cao sikudan azua lu pucemer a uli kipucemer maban a sa etu. Aku sini pantet. Inika kipakim tua malaka nama paseet a cao. Mavan a lalupa salivan a uli ku sipakiman aya. Aicu盖暖之mas。我们一起来领受上帝的话。阿里高嘎比多盖暖之 mas。各位弟兄姊妹，大家平安！又到我们一起要敬拜上帝的时间。那今天，牧师要特别，用今天我们要读过的经文，一起来思考我们是否健康。最近的 COVID-19 这个病毒的入侵，似乎让我们觉得好像更加的重视我们身体的健康。但是其实在我们每一年在台湾发挥跟有关于健康上面这些的产业当中，我们一年很快就会快要冲破1兆元这么多的钱用在希望我们能够健康，钱花在去医疗，花在医容医学美容、减肥减重、上运动房、吃健康食品等等等等。可见我们台湾的人对健康是非常的重视，也非常的重要。老德刚不拉，在网络嘛是为了见到的新闻啊、是秀啊，嘛的给那么多，那么拉卡斯的呢，那经济的，比如在多大概那7na sa linga to na makaya na silingwan na gingki na pupitsor.
Ai chui wa jai tai bang. Aja sini suka wa pai sua tua ta weka ki pucemoraya, ada weka ki lengua aya, ada ki saderungan aya, weka undu aya, kemanta zo mar kakakanin na utai sika mangua aya, sarang lagi na sawa naya. Berupa tu dalu nang atua tapuru kuzawa uku. Nama ta zo pai su teo. Bakalang tu na sumpazang ritin na rawa sa chau tua ta kina sawan tu na gingki na silingwa na bupicor. Nakwa nu nama ta zo da sumpazang tu ta kina sawan. Pasuntin tu tinsi pasuntin tu nama asan nang wa ta kanen nang wa ta tekren na sika sarang ta kina sawan. Weneritan ta kanen ta tekren tu da salingan tu na gingki ta kina sawan. Lakwa tinakinom ng mga sunay sa suwatingan. Ti gingging kianan. Jadi jono ikatan na sa mga pazangar. Jadi nyo kiiwutin ta saruan. Namaya to zo ata si pakadarang. Namaya to namasantang adan. Wicor, selengua, satu, ini,在应该先把障碍。从刚才我们看到的人对健康产业的观念跟重视自己身体健康的那样的数据来讲，我们发现人是非常重视自己身体的健康。但除此之外，你或者我们是不是有想过，我们自己灵魂是不是健康的？我的灵命在上帝面前的眼中是健康还是不健康的？或许有人对你而言，信仰是什么？可能只是一个寄托，可能只是一个装饰，可能只是一种身份。所以通常你也不会觉得说，到底灵命健不健康并不重要。但是今天的经文提到了一个瘫痪的年轻人。他不止他的身体得到医治，更被主耶稣赦免了他的罪。所以他的身体不只是他的身体得到康健，他的属灵的生命也得到健康。另外一处经文也告诉我们说，主耶稣他来是要来找有罪的人，生病的人才需要医生，也就告诉我们说。他是要找那个认为自己有病的，像这位瘫痪的年轻人一样，认识自己是瘫痪的。他也是要招那个有病识感的，或罪识感的，就认为自己是有罪的，承认自己是有罪的人，就像赦免了这个瘫痪的年轻人的罪一样。当主耶稣这样子的在呼召的时候，我们怎么回应？我们怎么去思考？主耶稣今天所说的话，而这个新路不是说我，一物多地方多那马路那也我来马祖宗，你讲农民呢不怎么人那怎么sa sarungwa马路那你嘛的，sa sipajikat ang ako ta pasaliman ni ma do. Sa kana gumagaw to nagingki patsikre to kinasaw ni ma do, na may ako ta kita sinasupasaliman ni Yesu Kristo nagingki ang ako ta ay so ni madwa nasi. Ang masalita na sisiwa at sinupuan. Iwa tsumas. Ako pinantizan ikaw kalimakan toa nangwangwa chawchaw. Kalimakan toa pasaliban na chawchaw. Azwa na sa ito mana karim to kuisang. Anmas ay vivo. Aja di ba wala na marunay kamlang to marunay di mado. Salinga karim ta Yesu Kristo to pagsamuran di mado. Sa kamlang turo pasaliman di mado sa sasay sa sipasikan no tsumas di mado. Pahin na matazua kay no tsumas sa buhat ano suntan wakan. Oro kung natin na kinamnam kung natin temporato azwa kay siya ni Yesu Kristo. Sa isa sang na ta kinamnaman. Ay so ginki na kinachaw-chaw na ikam nuami na so kinachaw-chawan na chaw-chaw.
Ay so binarungan tara ta kinaman abatingan ni madu. No naging kaya mapunulat katozwa pa sabi niya katsaw-tsaw azwa mana naging kaya. Ay sa ti madu na maruna yaman sa kikarim ta Yesu kito yan salingan ni madu. Ama kinaman ni madu. Manu amin tu makaya ti madu sumuren ni Yesu Kristo. Manu na yung matawarong ni madu do takalawa to supasaliwan ni madu ni Yesu Kristo. Katakam lang. Dakwa Azwa caw-caw ito na mapupo kapatsun ti madu to na marunay ti madu. Ay so ti madu ini ka naging kaya caw-caw. Aya penit at marka caw-caw nga. Dako ano kumasiwalat yun tayo so mana sinan hiuzun no na ibazay kasawan kisabit-sabit tayo so marka manata busimul tayo. Aza naging kinoya. Naging kaya kinacaw-cawan. Nasarungwa sa binarungan. Saka namalilangwa katatsaw-tsawa nga. Awawatsaping ni madu azwa mana kaulidan na masilangwa akinasaw-sawan na maging kinasaw-sawan. Ito penulatan. Nakon pitan pinagsinsiya. Azwa na matazwa sini hilhiuzong na ikatsawan. Ijo masanita lang o tatiluan ang masata kinasaruan tatsumas. Mawanda na tasaruan. At tasaruan at nasi kinagingki. Ito ito na binarungan at ito tasaruan makaya. Apaw picture makaya at mani tuwa ta kinasawasawan tuwa ta katsapil katatsaw-saw. Tao mo so 人的健康的时候，我们通常都说身心灵的健康，也就是说，人的健康不是只有身体上面没有病痛，也期望着他有身体的、心灵的跟人之间的关系都能够健康。到底这个摊子来见耶稣的目的是什么？是单单为求耶稣的医治，还是也想求耶稣来赦他的罪？其实我们不知道。可是，当这个摊子来到上帝的面前的时候，被抬到上帝的耶稣的面前的时候，人看见他躺在那个摊子上、那个软垫上面，都知道，也认为说他是不健康的，因为他是用身体来做标准。但是以世界卫生组织，他们对健康的定义是说，身体、还有心理状态、还有社交人际关系，都能达到良好的状态，叫做健康。也就是说，他的身体、他的心理跟他的社交人际关系要非常的良好。就基督徒而言，除了这些以外，我们更需要的是我们的灵命、我们的信仰的健康。因为我们从心里面信实的信仰里面的健康与否，会直接影响到我们全人的身体健康与否。所以诗篇才会讲说：“唯有喜爱耶和华的律法，昼夜思想的，这样的人才为有福。”或者说这句话有没有可以解释成昼夜思想神的话语，这个人变为健康？每日读神的话，能帮助我们成为心灵健康的人，也跟上帝建立一个更密切的关系。Sa kasuan magtanong din na limited ka suata saruan totoo nasi tunaginki ijo kai iba sa ito senai na medyo sa iwo. Amin na sa tima doon na tengahai arawas to marakaturo no ni Yehovah. Sa ini kamu nomi na mo ada no kausumut kinam. Azwa sau na mangwa aya. Dakon ta sebetulnya huyakwa azwa kai na matutsu. Azwa tima doa ipu to mo ada ingapi to sarili ma ika pusikizan to kinunum to kai no sumaja sau na ginki. Nagingki ala caw-caw utong usap uta kay no sa damita adaw sama kay ti madongota na silingo asi dawasan silingo asi kinamnaman sama kay itungan to sama sapil dia maduta nangwangwa
Ayay wajah ta sisiu. Sekarang ini kan kami na ta warung ta kinaman ata saruan na orang na gingki ay so saling ay tenangota tu nasilingwa ota ta pa sabi tu saw-sawanga. Ini kan saw-sawa ini kan tenglay tu katenglayin na timay mga. Ini kan tenglay kasuaraman na timay mga. Lakwa salingaitan tu kilingwan tu sa saw-saw. Salingaitan tu kasalingaitan katenglayin na saw-saw lakwa. Pito ata pinakaswanan ada wajikan. Ada dinawasan na daran. Tas sesubunganan. Kemelang tentu ay suat iti na saw-saw tutsu. Tariyaw nga ta munday. Tariyaw nga ta ribu-ribuan. Tariyaw nga ta puputsumad. Pito tapat sapil na saw-saw. Maya sa imo to tima ari-ari. Nuka titin ituma. Titin na maralalaka marububu. Titin na marubutek ituma. Na malilingwangwaitan ini。除了我们希望建立一个身心灵健康的生命之外，我们也希望建立一个健康的人际关系。我们都希望我们跟人之间有一个健康的人际关系，希望说我们是受欢迎的，我们是被接纳的，我们的关系是和谐的。但是事实并不是这样，因为如果我们从我们亲身的经验，我们可以亲身的去感受到、了解到，我们人现在比以前有更多的人际上面的困难，人际上关系上面的紧张、冲突。我们不要说别人，就算是我们是一家人，在同一个屋檐下的家人，就算我们是亲子的关系，我们是兄弟姊妹的关系，我们夫妻的关系，我们相处是否和谐？我们相中是不是也有很多的难处跟冲突，甚至人际关系的处理变成现代人情绪健康的困扰，因为它成为我们情绪上面的很大的压力，或者是很大的冲击。那要怎么办呢？在我们的信仰里面告诉我们说，谦卑是可以解决人跟人之间的关系的。但是要人学习谦卑是不断学习的过程，因为我们知道在神的面前，那大能无能上帝面前谦卑是容易的，但是在人的面前谦卑就不容易了。所以雅各才会提醒我们，人不应该只是在上帝面前谦卑，而是要把谦卑用到人与人关系之中。要学习不论断或去批评人，因为这两种都会产生人际关系的困扰跟纷争。爱说吵吵，爱说utawan，爱说sadurungan tayo sa lumunga to pa sabi kada吵吵，mamana nga munday no吵吵tutsu。urungan tayo nito na makaya kagisu ta na matutsu。pito ta saruan。Pito sisiu, minta te kwanu, azua mana makaya kaikitsu tata mundaya na metutsu. Dako na minta te kwanu ya, ini kamu na makaya sauni niya, minta te kwan. Aya to, madiriti na semungara minta te kwan iti atau semai sa katapitsuran. Lako pa zangarete na minta te kwan ito markata betek, ito caw-caw. Sekarang mana si Ewan ni Yakubu, tuan mereka tabili ni madu tanduitan, acau-cau, nakuya nuami na melanga minta tekuan itu ada kamat semasa, ikamacau minta tekuan ni wajah itu kena kasawanan ni madu, itu apa sabil tu cau-cau, tu mata laki ni madu, tu cekal ni madu, tu betek ni madu, tu laki ni madu, tu ari ni madu, tu dava ni madu. Sanu kituru tu zwa ika penuan, ika putih sudah cau-cau. Ayat tu ada penuan kata putih sudah cau-cau madura jidal tu taribu-ribuan. Tamar pas tu.
Selain Yesus Kristus, kicuaruakan, ana minta tekuan. Ai kana kinum tu aku manguan. Saku vega kiskal ta chau. Nuna mata zua tena ito ta kina sasapilan to chau. Ama cawa minta tekuan iti au ta chau. Macawa kinum ta manguan ari-ari. Selain semua kiskal to chau. Nuna mata zua ita binarungan. Namata zua ta sivaikan. Namata zua ta sekatsu. Makaya masa maging kagiso marka munday. Ika tumama na ribu-ribuan. Ika tumama na marka tapos semua chau sa na magingki at sa tapos sapin kato chau. 耶稣也告诉我们说，要学习主耶稣的谦卑、舍己、服侍人的心。当做一个基督徒，你愿意在各种不同的人与人之间的关系当中，学习谦卑、尊重、看重别人，愿意为别人的需要来着想，愿意舍弃自己的利益，愿意用服侍神的心态来服侍人。那么在各种不同的人际关系里面，我们可以消除很多的紧张，我们建立一个健康的人际关系。各位弟兄姊妹，这个摊子知道自己的问题，他愿意凭着信心来到上帝的面前，他才能够经验到上帝的医治的权柄跟能力，也经验到上帝是赦免他的罪的这样的祝福。也就是说，当我们愿意带着信心来到耶稣的面前，我们就会经历到耶稣要成就的工作，就像这个摊子一样。但问题是我们跟神、跟主耶稣的关系如何？我们跟他的关系是不是就停留在表面的知识上，知道他是谁，了解他是谁？但跟他关系只停留在如此的关系上，而没有进入到生命里面。Ay so masantirod, ay so di madonna marunaya matutuong. Na masibarong saruan di mado matiaw tatsimasa kiaong to pusaraden di mado. Saka masasaruan ni mado makitim na kilingaw to sa pisura garang na simas. Sa makay sarungay na kinasawasawan ni mado. Sa sipagsikata pasaro-saro ni mado. Ama si ay wiwo. Kana cawo-cawa nga. No kumulian so nagmasya sa saruan na matiaw da Yesu Kristo. Tiso na kilingaw to sa oro asuwungan, oro kipusungsungan na simas, ito sa salingan, ito sa sungsungan. Dakwa, oro kiwaday ito na kimado. Namatay no dapat sabi ni kati Yesu Kristo. Di mati Yesu Kristo iwajata so nasi. Manumawa na so sinupay ta sisiyo. Ito so cawan so kinilangan, tuwala ko na simas. Dakwa, ikano usupa sabi dito so nasi, kata tatsimas kati Yesu Kristo. Dito na markasinja. Dalapitin na Mateo de Yesu Kristo abitadaw. Pagkato sisiyo, pagkato inuri, kirando at kay ni madu, gumogo at turo ni madu. Sana mitadaw ito na namaya ito, marari, mardrama, mararalag, azo at pasapi di katatsamas. Saka, 对，所以我们做基督徒的，我们不应该只是表面的认识我们的上帝，和表面的认识我们的耶稣基督的关系，而是我们要学习开始常常的用灵修的生活、读经、祷告，来到主耶稣的面前。我们可以聆听上帝的话语，领受他的教导，让我们在直接的沟通当中、对话里面、经验里面。我们跟上帝能够建立更健康、更密切，如朋友、如父子、
如父女这样的亲密的关系。耶稣是可以为人治病、为人赶鬼，但是他最重要的工作是将上帝国的教训教训人，让人认识上帝国，认识上帝的拯救。Yesus Kristus, itu makanya di mana doa, semua doa satu anak cau, makanya benar doa garan, di aku mah. Jago asal sampai jangan ada seng-sengan ni madu, mana pakelang doa pinalabakan nota semasi dari bawah, pakelang doa zapas ling nota semasi dari bawah, doa mereka cau. Pakawa saya doa, cin masa nak kini pusing sengan ni madu, pasal ngua. 多那啥多走走，不我就多那么车走走。kata bila tu mereka garan aku mah, kata mereka si IBU ni mah dua turu apakah wajah pinlabakan no cemas. Asalingan ni madu, pakada masalah tu semua tidak mereka cau-cau, maka itu nak gemago tu sa. Tapi nak cau-cauan, ta wainarungan, ta batingan na, maka mapas ling, maka nak gingki. Namatay nuwaso pinanindilan itiyaw to semas iwazay tuma iwazay toa ikatsawan asuwa kinasawasawan asuwarong asuwatingan katoa sapasapay na katsaw-tsaw na malangwangwa selain sunan namaya to timadwa na marunaya walaya selain timadwa kemlang to ay sukan salingakan tu pusadin Yesus Kristus mati ayaw tay Yesus Kristus. Sang帝的工作透过医病赶鬼这样全人的作为跟教导有关上帝国的事，是要让人能够得着身心灵全人的医治跟健康。各位弟兄姊妹，你的身心灵与人际关系健康吗？你是否愿意像这个瘫痪的年轻人有一个病识感，需要他知道需要耶稣的拯救，而勇敢的来到主耶稣的面前吗？你是否愿意勇敢的为着你的灵命来到上帝的面前？马太福音里面说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”但是我们常常忘了后面那一段，叫我心里柔和谦卑。你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就得安息。我们不只是要来到上帝的面前，而且要学习耶稣的样式，才能够解决我们心灵灵命上面的健康，才能够带来我们在信仰上、在灵命上的健康。我们才能够得到那真正的安息。Ay so kayo wajay ito matay na sadurong na samabuli na sadurong na caw-caw kalo ama jeri-jeri hatana kanu tinguno pasikazi. Lakwa iso na marim tanda tariko sa kay ni Yesu Kristo. Ay so ako binarungan na surapal na may tatekwan. Pay saburi ito azo ako saburi-buri din. Iswaro to namatay na ako sikudan. Nung namatazwa, manakamori na mo, narugumogo ito, nasamkan, nasulimat, haya iwo ti Yesu Kristo. Salingason, ito nagingki asuwarong asukin naman. Salingason ito asusulibatan, salingason ito namakaya, nagingki asusaruan, nasubatingan kita kamatsamad. Kalo! Ari! Ulatin na nasa daing, amatiyaw tayo Yesu Kristo, matatasamay ti ayaw. Usahakan cemas, pusumuriakan. Usahakan cemas, pusaradiakan. Ulayatin sa gumagawin tak kisnain na cemas, biwala ito tak kinasawasawan sa pusaridin ta maka na tagingki ata warinarungan tasaruan kata pa sabi kata mereka cao-cao。所以今天牧师盼望我们每一个人能够呼唤我们自己。真心的愿意勇敢的来到上帝的面前，告诉他我们需要他的医治，
告诉他我们需要他的赦罪赦免。那时候我们就可以在上帝面前，在耶稣面前，不止领受到身体健康的祝福，他也将在我们内心的心灵、人际关系跟属灵生命上面越来受到帮助，而越来越健康。你健康吗？来到上帝的面前，我们就会走向健康。我们一起来祷告，阿里开努力。Mani-mani kama sa na cemucuk tu ni awal. Saling asun tu nama kaya na gingki. Ay suanya kinarindilan itiaw tanusun. Niya kinatsawasawan, niya binarungan, niya patsapsapil tu amarka tsawtsawanga kato niya saruan, kato niya nasi. Naku izono kikawirawi radamen kama tsemas. Izono kumulangamen tu ini ka naging kiaman sa tuto man lakwa i kasarenga man namati au tanusun na kiaong to su putsamuran to su sasayin to su pasariwan namin papatsusunsun tayo sa timado na marunay maatsutsung ay si kagumagawan ni mado to putsamuran do tsamas to sumupasariw tayo mado mamanazwa sarayin timado mati ayaw tay Yesu Kristo. Karin tay tatatsamal to pasaling hindi mado. Namaya to sawa iwiwuso ng ota to naman na mapodat kado. Nung salingasun to na suliwat sun. Nung salingasun to na madalangwang mo sa sapit ni katwa sa tsikal suwalag sa wutik kado sa tanaw gano. Nung kumlang mo to sa tadang suntan na kano sa tanong kano ayasun ka matsamas pusara jaman wala man ang ikakiwari ki sa da mawira-wirad itiaw tanusun wala man na saraing amatiaw tanusun kinamaya so kisnay so pusarad so pasading so kisnay tati madyo na marunay at sausaw akisnay putsumer paupitsur tanaman na mapula at na masaro. Inuri kiyaw ng ngalan ni Yesu Kristo. Amen. Jangali tua cemas, itua sampika, dusai tai, alua pulu, alian nasulivasun ini. 台湾圣诗280首，会众请起立。我们先唱华语，再唱母语。
奉献台湾圣诗第186首，我们用我们的心，用我们的金钱来感谢耶稣，由郭智慧长老做奉献祷告的服事。Tanya kama niya sumas dahil madam na makaswala ka masiri tuliw kay so inadya man niya sumas so pinagawag niya sumas tuwa susulibatan tuwa supicor tuwa sulibatan ni mada tuwa matimalima niya kinatsumbalanan sa makayaman tuwa jika mataya tanusun gumawa tuwa sukay sa sedang sebenarnya jemungar kiaw mani-mani ayam na malubha jemur tanusun. Saka tujuh jika doa pagawa mentania semas. Tuan yang kisah mulai imate tuan yang sing-singan. Imate kacawan tua susi pagawa tanggamen. Sa kamat semalengan atas subalung. Sana makaya lejuan yang sing-singan imate kiukai inadan. Ayam na kipaparan tanusun. Sa namaya uta aituan yang cawan yang malu ani yang kina cawan-cawan. Dunia si masih baru mamuta pagawa kita sedang tujuajikan isnayangan niat semas ayah kena kita warit pagawa tamakannya betul di macam masih dicurukiukan amin. Pasmalap tua sensengan.报告聚会的人数，在7月4号的主日礼拜175人，7月2号的家庭礼拜一共175人，7月7号的祈祷会一共154人，7月4号到7月11聚会的奉献合计有47615元。事工分配报告，礼拜3祈祷会主礼林竹君指示，司琴叶玲杰指示，门徒训练陈玉慧传道师。7月18主日礼拜主礼左金南主任牧师讲道陈玉慧传道师，司礼高春花指示，司琴叶玲杰指示，诗献陈丽霞指示，报告高春花指示。我们一起来念7月份的经记，希伯来书第10章25节，请
我们不可放弃聚会，好像有些人的习惯一样，却要互相劝勉。你们既然知道那日子临近，就更应该这样。Maya pacuai tazua kakudan noa zuma a semket tali hai uji pala papu picu-piculi saka maya kemlang anga mun do palamu anga a sipantezan a adau noa malalai Saka ulamun a pata kisa mula台处爱处盖暖之 mas。报告事项。第一点，下周的起英文在第13诗篇95篇。第二点，原为配合政府防疫措施，延后举行的圣餐感恩礼拜。那现在因为全国防疫第3级警戒延长到7月26，所以继续延后举行。那正确举行时间将是政府之后的防疫指导再做决定，也会在下周的报告会有更清楚的报告。第3点。在7月17星期六，三地门教会原定于举行的卢瑞泽传道士封牧感恩礼拜，因配合政府防疫措施，所以延后办理。第4点，7月18是文治事工奉献主日，那中会原排定牧者交换讲台的事工服事。不论疫情解封与否，那也期盼弟兄姐妹持续关心文治宣教的事工服事，在向新阳光更新教会公报及信仰书籍的出版，也并为代祷以及奉献。第5点，继续为我们主内肢体知道的患病或是有困难的弟兄姐妹，还有台湾的疫情，我们持续的来摆在祷告中。第6点，是大众传播施工部的一个征文活动，它有分2个主题，第一个是新阳光读经分享，对象是教会的各团契，那字数800到1200，那各团契会入选6名，一共24名。那第2项就是写有关疫情中的一个信仰生活，那对象是教会的现任长职，所以每一间教会推派1名长职来参加，那字数是在1200到1500。那时间是从现在开始到8月31日止，那一个人限投稿1次，那全部入选6名，所以在这里也有提供奖项，还有奖金，所以有意愿的弟兄姐妹、长老执事，可以预备来投稿来参加。以上报告。领受差遣与祝祷，台湾圣诗248首。Senai tua cemas itua sampika lusaitai saka sepata pulu katu alu.
Mari kayo nuri. Walau tanah kamu cemasai tadi bawah, ana tebel-tebel, teman anak kita tahu dan tahunnya dehai apa itu so mani-mani. Tapi kamu cemasai sudah nak sebungi ya suanya dehai itu dan usun. Lalu kaya ngaket. Kilibak nuata kamu cemasai tadi bawah. Apas eling ngata mai rai ngati Yesu Kristo akizang paupicho temiak nuat para batsan na bawa nuat semas ula simbaki zangi tanumun umay tuso pada paraw amen.亲爱的弟兄姐妹，我们聚会结束，愿上帝的话让我们得到安息，也卸下我们的重担。上帝赐福我们平安。